weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na Kisii FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na Kisii FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na Kisii FM. Imanye ariro borito. Alright, abara kabisa mwancho mutairi dia gachia budukira igana 30 juu ya alama saa 1 asubuhi. Ne nkaimo gusikisi ya fam ne birabona tuchu kumanya yere chinguru manasa magazeti yeli tukolia lero na muna botambe ekenege kosi ekegema kimoro limo mincholi mime nkaimo gusi nche muna botambe ngoro kwa du omonya kirogo na injeneri ga 002 mugaka sikofu muku senior doctor professor Silvano Shumamioro kegure 2022 Chela na Moranchinga Riga 003. Habari ya asubuhi. Nzuri labda yako. Sasa ino myo twancheire. Kabisa. Ande tuomera nde litukeli Jumatatu Men Crash Monday. Baridi kali. Ai ba. Njoma ide mburaga yango ngonta. Na ende ngeyongo karabo. Tantaine. No kwebwari. Kama soka neri rangi. Konogo tantana. Taliko koragende karagie konogo tantana. Ndio yale. Okay. Kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni yake. Aya ana yale ngenga nogo tantana. Aya ona lingambi yale. Kolenda afya nyono bokendo ebwagera. Eke Agyo dai mugiae. Eke uno tata. Okay, nyono kolenda afya. Uro jubuna sibete kurubi kwa. Igora bwato mochando. Nabwatara kidibu yale. Ni lile ni umekubaliana na mimi nga na bwato mochando. Yere bya kabisa. Anyway, nchebura botambo mwancho motegera liko kwa nembo gazeti ya Taifa Leo. Yechitariki kiando mutinyo gatano mwaka w'ikiri 2022 litukuri Jumatatu Men Crash Monday. Soko bako kwa no mwancho motegera limbo gazeti ya The Daily Nation chitariki chikianda chumutenyi o gatano na magana irobo litase gazeti ya The Daily Nation du no mo ligerelie no motegerali na aliena obomo bwazimio la umoja One Kenya Coalition nigo bogenda takonyora kobekero liberera litindi okero musikira ila Odinga gendera takuboli gwa komochora oyorache kobomo konyoje bono nekia magia Jubilee ekikira sobo mo bobwa One Kenya na kero kio kiganetia chore either Sabina Chege gosachore Peter Kenneth asebabirabo at the same time obomo bwa Wiper na borobu boganeti Kalonzo Musyoka achorwe kobomo konyi omokonyi bo musikiraila litukuligoro yes litukuligoro oyolengo mo governor we county ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko niga atebetana obomo bobwazimio go bobwate njama yogo che kumobeka Kalonzo kwa speaker ye bunge nene yensi ya Kenya wanasema hicho cheo ni kidogo sana hawawezi taka na hawawezi kubali ngakia koleta kama mangana hiyo Mike Mbuvi Sonko alisema kuna intelligence yake mwenyewe intelligence yake eboli na kia koleta kama nyangoro ya mangana yogo sambogwe chigari Yambo liswele limo. Ngaki intelligence ya yeta modeti nga takoro botumekyo wewe chibesa ime county ya Nairobi ngochiale gukora impeachment. Alipuza aliambiwa kapuza. Mimi sisemi kitu. Ase headline gazeti ya Taifa Leo wafadhili walia Kenya imewapora. Obe. Wafadhili walia Kenya imewapora. Aigoma the nasi Kenya yakabesiri chibesa kurwa naba ne bali babere bagokonya Kenya bali barude bakurwe mesaada mesaada bunabona COVID-19 yakari ya temensi ya Kenya Kenya nyanyote mesaada kadhaa kurwabona ase totebe na International Monetary Fund ndobwate Global Fund bono nigo bakorera by the way bagotanga chibesa cyo nchi yakatumegete bya nigo ikinde cyakorete mefuko y'abana siasa ekyo bono chitakonye tabana inchi kolengana nekerenga egeche ruta marwire naro by the way chibese cyarengete kokonya like now COVID-19 oborwire bwa HIV oborwire bwa tuberculosis oborwire bwa malaria katia marwire anda mange bono gaiga tima tiko se Kenya ne chikonyora na ende mesaada ende in future ekegera bagotebanga bono they feeling Kenya nigo yabeire ke gutumeka bobe chibesa kiri yabeire yagekoegwa une mesaada unyolenga omuraibu ense ya Kenya moske Uhuru Muigai Kenyatta omwaka w'ekiri 2022 na rweto gukureranga obo tukibokorwe abayibi bechibese kibamanywe na kuirerwa egetambo girokorengana lichiko lakini hadi wa leo bado hatujaona kitu. Hatujua kama ubo tukimbwa akole tuko sekende ngia akole tu. Roboti robate chinguru mono asepechi ya kabere gazeti ya Taifa Leo. Chibese kinonye chigokuru mwa abantu abambare kubwatu
bairwe koti basitakigu egere baira ni jibesi Iyo wezekana Kenya naroche kemsa bagoteba some nini ba puliri out ya bago kole kurende baba baringi koruo bokonyi ane na sector ya yobogwenia wameacha kabisa kama USAID tari samangana yobogwenia kababa bagakonyire koru baringi chindagere none chichi koru gwa se chisukuru cha serikali. Yes. Lakini baona inakuwa wamekataa, wamesema hawawezi endelea tena. Sijui Kenya itakuwaje sasa. Nyasaye. Ase front page ya boigoye gazeti ya The Daily Nation mangana na Rairo Bolito ase page ya gatano na kabereje gazeti ya The Daily Nation ebunge du bonongo chire ko kolege ikaro kia bene kuligereri igoro ye bili ebekira roro yogo che commenta tax ebange kuna chwa sense ya Kenya wose introduce chibango chinde chitarengo roro inabidi yogo ikeri chibesa chi trilioni 3 nechini gutaisato chirase budget yetu yabake kosomwa ya serikali yensi ya Kenya. In that way serikali ya Kenya giganetie ementa chi bilioni 50 nechini gutainye. Lakini wacha niulize genda na boli swali gosai goli swali okay Kenya egosome budget yetu trilioni 3 yanyorekananga chibesa nchisa ni chigo ikiranie budget yiyo ngibagosomere budget chibe chitaisaini exactly ige bobwana rate bate bakero bate bire naki budget yiyo gere chi trilioni 3 to somera naenda moto tabi what na kimwa nchira kimwa be kire chigo chikonyora chibesa ichi you cannot read a budget. Lena, it is a simple question ndako uli mambi abono kero kende onye go bwate chishilingi chiribu 10 nkio korosali budget ya 20,000 kwa nini utengeneze budget ya 20,000 ndiye ubwate 10,000? Okay, wewe ni mwananchi wa kawaida, tuachane na serikali iko ubwate shilingi chiri busana budget utaite korosi wisaini mwao nkio korosali budget ya 10,000 utabwati 10,000 utakorosi budget ya 5,000 kazi ngumu kigeko gera bago kinia maguri bintu egere banyore jibese jibaji uchigokonye budget. Yes, you know the main reason yogo kinie bintu ebunga ne chiko ikaranse wiki eja lakini rende du bako tabana analysts babire bako rogo kolera bako tabana onye chi tax chiko chikomentwa ose chinde chi nyichira osigwe some companies will close down. Sengenje automatically production rate ige ko kurende the cost of production ige ko genda igoro ile chi company chinde chibe chigo siekwa watu watapoteza kazi zao kama kampuni zitafungwa watu watapoteza kazi na maisha itakuwa ngumu. Ase page ya gatano na kabiri gazeti ya The Daily Nation. Ase page ya kabiri gazeti ya Taifa Leo mwancho motegere lero boti ndorero ile chinguruga iga una umurai weke makia waipo Moske Steven Kalonzo Musyoka atige tukaribweka ase ekanisa yemo abo omoyego kagere goikiranwa no murai weke magia ODM boigore omwiruki bwe bendera yogorigyo borai bwense ya Kenya Moske Raila Odinga na boigo amo governor bwe county ya Kitui Charity Ngiru mugavana bwe county ya Machakos Alfred Mtua no mugavana bwe county ya Makueni Kivuta Kibwana. At the same time oroboti ndole gaiga buna omurikyo monne bwa Azimio la Umoja wa Kenya Moroke Junet Mohamed atebirenga ekamati ili achorwa tebuga tibukorekana bonde bwensi iko sawa. By the way ile kamati umuntu the representative koso oyo representative yake makia waipakira se kamati yu ya abantu batano na babere anataka kutoka huko anasema anataka kujiondoa kuna njama ambayo inafanywa na ambayo haijui. Lakini swali yako Bolineli mbona Charity Ngiru anaweka kwa hiyo kamati ile hali kuna Steven Kalonzo Musyoka kama nani anauliza wewe ndio unauliza? No ere omongwano oyo Wambua akobolinga ngiye kora Charity Ngiru akore tu bora bako bega kirinde ba no de mba bake bega tope ndu bakate bonde bwensi otagete na bako na bako kolenga ne birengerero bya Wambua agotebanga ukambani yetagere ko wakilishwa na Steven Kalonzo Musyoka igo bachi etoro bare decided igo kero kende otwaliro bwoba nga Charity Ngiru matena bwato bwamate bwange yake na Raila Odinga kuliko Steven Kalonzo Musyoka bono bwobo irenga kero kende nkige ko era babegete Charity Ngiru kero kende ko keya chinguru cha Kalonzo Musyoka ekemo kiebinto bakoligererie kero bako chikochore running mate ni chemistry between huyu mtu na Raila Odinga chemistry inaangaliwa. Another thing inki okonyara koreta SMS unaleta nini toraja jikurere koreta taleta ngapi? Yes. By the way, mojumbe Mvita ambaye anawania sasa ubunge wa ugavana wa Mombasa anasema pia wao Abdul Somad Sharif nera gagotebana goika Joho nera jiko baseke menene bate birenga awataki Steven Kalonzo Musyoka watu wa pwani wamekataka
batebirenga Kalonzo mbata iti Kalonzo atebirenga na intunto bwate jogo kibona Raila kuchikokora Weka jo. ndara by the chi interview chiko cha Lakini rende- era chitariki kianda by tomorrow iswele ndio ambo ile sentunda yende Raila Odinga tama iti running mate anajua bwana okay kamati kazi yake ni nini Kirendera Kalonzo obeire nera matuka Kuhakikisha mangi. ni kuhakikisha kama ile chemistry iko zile ngikedia kwa renda mesa kama ziko watiki Ndio. alafu watuambie sasa ndio hii hizi ndio tu vitu tuliangalia anyway ya sepe cheka tete gazeti ya Taifa Leo utararuga bura boti orumo ncho motegereri na rore naende page ya 5 na limoja gazeti ya The Daily Nation ndio lakini kwa nini Raila akaskip ko event yarenge by the way garenge kuchikoba hosted na Kalonzo Musyoka yes lakini tachieti instead akagenda mubogani oyo makaumirana ne panel ye sako kubori yake igotu no tuli muchanganusi wa magana siasa ngieko Raila Odinga taikirana se igikarokeria kenga se kanisa mbali na koenekeria omo bastanda amuruke ngakinda amuruke I think obora ibwe kanisa obora ibwe kanisa Raila Odinga koboenekeria ngana achi guikirana nkio korengereria taikirana to Igentongere maswali yangekuwa mengi kuliko majibu igentongere ilimo gotebanga kwa sababu ambapo asingeweza kuepukika Amna. lakini du kwa kusema ukweli kwa maoni yangu Kalonzo hajakuwa kiuza sera za Azimio vizuri to gote ne note bena na jetini ko chi interview echo onyomba igo tutagete rikalie panel gochora running mate tikato ikaranse batatu tochore iyue kworo kineki mura igwana nasa lakini Kalonzo Musyoka Mugala muwe haki yake mpe. Unaongea kana Mugala muwe haki yake mpe. Stephen Kalonzo obeire a vice president. That is true. Wono Kalonzo Musyoka erega kwagi from this point na abeire vice president. Nimbwa the experience ni manyete. Na ane jinda vine jaki moko ndangeli. Mutako ngemire moja moko. Mimi ndio kiongozi hapa. Mimi ninajua ambaye nitafanya kazi na yeye vizuri. Anyway. Kana yake chemistry ni vizuri and on that point do abantu bali bakoko bako Sike William Ruto yoro muraibo bwa Kenya kwanza baegereire sana Kalonzo bamwegereire sana akata banonyana matanga yoko mweni murayo mukuru kwinsi ya Kenya Mwai Kibaki Kalonzo Musyoka hakuongea ilhali ni nero lengo mokonyo yachinga kibare ngane ngomora lakini ekerotokuru asoro boti yoru mnamdalilisha hivi ekerotokuru asoro boti yoru lena inyora ase embura ya chagete gotwera Kalonzo Musyoka Kalonzo Musyoka nero lenge running mate ya Raila Odinga 2013 na 2017 lakini eka Raila Odinga agwapishwe meya Uhuru Park did Kalonzo attend Kalonzo hakuattend na japeana sababu so he was a bit naive so ndio maana Raila akasema Kalonzo Musyoka anyway ntoma yeti na bara achoro ko running mate who knows wacha tusubiri tuone wiki yoka babwate by the way tari wiki yoka baada batantare kumegaki lakini kolengana na IBC kolengana na IBC bako ni kariru batebe ngantora nyora buya naende tutukeli bo kende ngeyo buneke we don't have that time lakini goro ya Kenya kwanza komorora mawera Stephen Kalonzo Musyoka ni siasa ni siasa na ndogoro na bateke Kalonzo achorwe wamenya kwa Mount Kenya that is you know bona igane kupimana Kenya kwanza batete Raila Odinga gosea Azimio la Umoja wa Kenya bachore kwanza Azimio la Umoja wa Kenya batete Kenya kwanza eralie so that banyore engenjo lakini time is going up tigatokanya tolenga ki watafanya namna gani asepe cheka tate gazeti ya Taifa Leo umwacho motegereri oroboti ndoro igoronga kibono ya siolirunga chi parcel nchiri gotumeka buya ose chibe ya CDF nchiri gotumeka buya naya nkobwatekana no mugaziri w'ekisemya Kenya Moroke Professor George Magoha oroboti unabokora soma soboime ase epe cheka tate gazeti ya Taifa Leo at the same time lena omwana omunyaruka bwe miaka 14 onyoreta max chimisato na 55 na 2 bono igakora emirimo yo gusibichianga aseme kigoyeta asengenjo kibesa chiaborire ago kigosoera secondary school tunasema tuko na basari tunasema tuko na wafadhili ambao wanasaidia hivi kwende scholarships tubugate bwana watoto kama hawa wasipate hizo mwana oyo gakoro kwa Nancy Aluochi bono wako imokana ngina Esther Award koimoka mambi mapema koimoka akoboka saa 9 osoma keigo bama ego saa 11 basoka na ngina asime njugo chikoriga anto bakoria at the same time ebune nchira ya moyo kwegendereria I think nga kerokenda serikali yale wa identify abana bonaba ebakonye sponsor bagende school ingekuwa vizuri sana no chino chiroboti chire chinguru mona sepe chakata gazeti ya Taifa Leo umwancho motegere
gazeti ya The Daily Nation page ya kanene ya gatano ni kwanerete igoro yo murobiri wo musike William Ruto yoro muraibo bomo wa Kenya kwanza na ndo muraibo kiama kia UDA nigarache kubwatoke manifesto ya yebo ikirano gochakira rero na kibaro beretie ere amo nabarai bali bakumubwate siasa bomo bobwo one Kenya bakoragwa na Musalia Mudavadi kurwa ANC na Moses Wetangula abo igokorwa Ford Kenya babatebana it is rumored na mba kolekera baringi go sign kubwatana kuli kwabo iko batebete na 30% ya serikali ya Ruto yego chiko kubagirwa Musalia na Wetangula Musalia Mudavadi 30%. That whole plan gochiere ko unveiled gochakira rit kuli rero no bomo bwa Kenya kwanza although ekero nkoligereria magana siasa yake because I do analyze politics yake osa koligereria Azimio la Umoja wa Kenya na Kenya kwanza ubokora wana William Ruto timatingi yakwera Kenya kwanza bako manyikorrekana kwibanga ke kero koligereria no na samangana yo running mate toraigu bakoreta ibirera timatingi se bachorete bagakora lakini nchira wao walisema shida hapa pali iko bako shida sere na Azimio kuchagua panel baba kiongozi hapa fulani kiongozi ni Ruto kiongozi ni Raila mimi Kenya kwanza nkongo kibali nchira bebange tene nchira bako kore ibintu lakini ande bako kwana nelio gelimo yes another thing bona asibabu chibagosa neke bako chakukwana goro ye panel ya Azimio la Umoja wa Kenya iye tabalingiti you see they should not talk about the panel they are using it kada yaganda bana naki tutwe bangete onye muye bangete kapande ye ndio baba tebili bange kubwa tigai tutogwe using that kwa sababu chikura ya tuye bange no wananchi tu wanajua baba tebili ngaki akaronse gintiki anyway asepechi yakane gazeti ya Taifa Leo roboti ndoro na abasai bali baremi bono kurwa sorogongo rwa Rift Valley batebire nga Peter Munya nero isaine koba running mate ya Raila Odinga singe nchokorere mirime ya sana segwizara yoboremi at the same time ekiama kia UDA bono ngichikonyora gosengi chikubwato neso sobo yake asinge ncho Sisiri Kariuki bono bwanchire komoko boko Francis Kimemia igasensemelia Nyandarua itakuwa nzito sana kwa UDA. Itakuwa nzito sengi Raila Odinga na agenda roro na kumwakira mbia mono sana Sisiri Kariuki asinge ncho yoko moko boko na wanja go step down asinge ncho ya Francis Kimemia. Oroboto ra sepechi. Kera kwa nero mu waziri bobole mipita Munya. Abuna ra chinera nero no arego nda sego nda yabantu bali bakurigyo bo abakonyi agokomokonye musikira ila Molo Odinga. Munya okwanire marakabere bono. Ogatebana serikali ya Jubilee setamu entangani ya bwato bokurumio bonge obu warenge kogendigwa no mokonyi bumurai bwense ya Kenya Dr. William Ruto that is the main reason umurai bwense ya Kenya atebete bono tigange korere mirimo asengencho chi sector chia kwamire paranchiri korosigwa kimworere chidamu chiriki arera na kimworere je chibas chikaibwa igatenera baka bono nonye no uchunguzi terakorwa ne chi sector au chia Kenya Power ne chinde bakatebana nchi akurumetwe bona magendero ragatenena because Kenya Power nero yarenge gocha kogera estimate kukirase Kenya be 24 hour economy yes amagenderera ali agatenena ono gakomochia soko bomukurumi at the same time do omo waziri bobole ndi boime matiangina ata batana kisiri nchirororo igoro yo musike William Ruto bakaniri mba kwana for now but wanasema bwana ya babetere iringo chibaleko ya kwana lakini mbali na hiyo ndaje tengubolie unakubaliana na mimi Peter Munya amefanya kazi nzuri kazi nzuri mimi ninakubali no nyolete ekero William Samoei Arap Ruto mu waziri hase wizara yobolemi nakumbuka alifanya kazi nzuri hakufanya na korete kazi akakora lakini ngoja bla bla alifanya kazi nzuri hakufanya na korete alifanya kazi nzuri obere deputy president amefanya kazi nzuri hajafanya hapo siwezi sema okay it means na Peter Munya gaoja kwa vice president na Ruto hukwana because umeshinda kuongea ya William Ruto sijaongea kwa sababu mimi mbona ya soires na siasa ya sona ndio na siasa nyingi bangana alwenda na siasa sisaweza kuongea acha tusubiri tuone asepechi ya gatane gazeti ya Taifa Leo orowoti ndoro buna siasa chia Nyanza na Western chia cha kiriko bachi Nkongu ne yengo bwate kanoma etosa kurigereria Western nto bwate kya magia DPK na ODM igitagite gutwara Bunyangongo Nyanza na inde tware Western lakini bono korengana na Eugene Wamalwa
nabarai bake buna bono baba Esteli Simiyu bagotebanga sorongoro Western DAPK nereta kire gutwara chinguru mono na tali ODM bone okungusana noko kwale dino mochando ime azimio la umoja wa Kenya chinsemo chia Nyanza na Western itakuaje somo roboti la CPG gatani gazeti ya Taifa Leo siasa tu itakuja na itaisha page ya kabera ya gazeti ya The Daily Nation NA para ya Nairobi Expressway ni golere ko chikokorerwa testing na bagendia sengenjo marange batakire kuyeta sengenjo nigere eyo bwororo na inde nguchire ko decongest ejamo so mucho uyu moneno Nairobi bono bakaba bakobekeru bitanga sengenjo ne rosairio moroberio ye ne mirimo yaye eye gochia goikiranigwa urende ndere gochia koigurwa boikiranu magega yeri tukorigoro tukulejo muzingo igoro ere ndio lakini ndongira nataka huko na jirau inyore pale ya Expressway ego chigwakanirwa to weto busa you have to pay for it na ukifanya damage yoyote fine ere igoro sana milioni 8 sasa utatoa wapi milioni 8 mbuya bakoreta singinju abantu barachikwa gweto no abantu baroba uroje bari babwate chibese na baraite igurabu baka ne chibese chikonye nsi ya Kenya kweli kabisa egeko gerege ndiki onare go kibweka ni munyakero asepechi ya gatano ali gazeti ya Taifa Leo murikio gazeti ya Taifa Leo agatebanga tafadhali oboteneneri bwa chipaseli boligereri gubuya nabo korerwa maonchoreri linde abana bali batari kwenyara banyara chipaseli kegera korengana ya Professor George Magoa abana bali kuri chifamily chintenengu na nabo bakonyora chipaseli echi inakuwa ni jambo la kuumiza moyo sana corruption iko kila mahali mpaka inafanya yani abande bagotana baigwete banganya kuru Kenya kenyerao niko tura egwe break tutumuke kwanza motimokerai Kenya ni yetu Kenya ni yetu na sisi si wananchi sisi ni wenye nchi nyinyi ni wananchi kuna wenye sisi ni wenye nchi kuna wenye nchi kama wewe ni mwananchi mimi ni mwenye nchi ubukurumi obutware konyora umuntu kuboshugurikira buya ariko konyinzi ya Kenya yariko koba buya kabisa page ya gatatu ya gazeti ya The Daily Nation esomera roboti mwanju motegareri buna ebyombe byobo tukibono iga byabeire biko genda byachakire kuri gichinjere kiri cyakare cyo konyora obusaidi anene mona kera ekero buiti bwabeire nabono ngo tumeka bari chi insects muna chingi ne chi insect chinde kiri omanyete what are some of the insects we have nimbo ebisasembiro chingige chimonyo njiro chibwata those are some of the insects bago tumeka koligyo bosaidi anene kera omuntu aitirwe nonyana makonde bakogenda somobere onyo itetwe ukachakire korsokia makonde alinko yaira bare se bako ya karanga ndoche gaiga kare go chunchugwa baya chunchuga baya ira se lab ba test rende na kyo muntu yo na kyo itetwe na ende ngakiki akulire korwa itwa lakini ngatenga likonderera konyanga ngakikia irire kera likondenderi go after some time lakini ndi manyere nga ngakia itetwe ona baba bagoteba kuna samples wanatoa pale tia orokia letu kupingana na ba science lakini rende somero robot urose page ya gatatu ya gazeti ya The Daily Nation njaro kake nsoke kurwa Kenya nso ichinse chase kake ense ya Russia bono ndige gotebekana nga kegenderete gukora obusagani bwa imense ya Ukraine baitire abantu 50 nomo ase bomb yaro tuzo ase skuru yemo at the same ande nyoranga by the which segi chi affected sana uchumi yechinse chinyinge sana ane mona soro ngoro Africa asenge ncho bintu mbere byasarekire ena igwo murayi bwenzokorera sana at the same time atebanga injengari Ukraine at the same time ligo liria mafuta nigo liatebekanire gukina sana mafuta yichi ndege imeyenze ya Nigeria egento bono kera chige kubeterera chi safari au gutereniwa anyway epeche gatano gatatu gazeti ya Taifa Leo ni bwatoro boterwa sinchira yobo ikran ekiombe kia IBC nkiaru togochika buna obachorio banene butarakorekana du ebyama byonsi byage siasa byirikire na the registrar of political parties bibe byikira nirio gochika gwa 2/3 gender rule as nomination chiabone na bali bakurwanirire birogo ao bono ige byama byonsi bigenderete goikira korora gosengo ikiranye bire lichikerio chinga kichitaraera kurende bagotena onye bone bunge yasinyetwe goikirania ntuna kitoranyare goikirania
inakuwa ni ngumu, wanasema hiyo haiwezekani. Na niliona I saw it coming. I saw it coming. Asabana bali very serious matemo KCPE iga nara Giswahili bana bage bale batete bafome na baba kuna kuligirira iga matter of bakole Giswahili amachiwa yengo chiaracha na baba kuna kwemakiri na gwepima chinguru nganga iba ikire na gochakire page ya 13 gwike page ya Karenga gwike page ya 15 gatatu igazeti ya Taifa Leo unere naro mbakwanirita magana yege Swahili iga na asabana bali ba play group abana ba PP1 and PP2 na baba kona goichoriga na konem gose kurwa marieta y'ibintu biribekire iga singincho gwetirie kebongo kero bagendete ko babangaini. Gazeti ya The Daily Nation page 13 na boko nyoro oroboti igoro ya borwaneliye bene bekirego kibora yo bonana bwensi ya Kenya na birogo birogo binde ase obocholi biribiko kero chikura bagotebana wananyanyaswa sana, sheria inakuwa ngumu kwao niko bali barase biama ndoche ngachise chizo chitaite koera lena timete suru kwate kende tulirega seruge chusoli na bagosoli mangana yechi semi nyona katikati ya gazeti ya The Daily Nation chipeji chichi agati nje bwata mangana igoro yechi semi nechi talent au chi abana na baibuli mna bago semi gwago go support chi talent chi abana babo na kwene kibuna banyoli robo konyi bugwenerete asega seruge chusoli na bagosolia etimu ya Gor Mahia ne timu ya AFC Leopards baruete makali golie maseyemo asega solie nkongu sane manyakaine na mashemeji derby asega serukia Moi Sports Center Kasarani inyoranga AFC Leopards bono njana kubwa timu ya Gor Mahia se miaka 7 bono chatusubiri tuone itakuja kuishinda lini, lakini nembaruete golie maseyemo sekimina nekia wasoli wa weekendi. At the same time timu ya Manchester United waliangushwa vibaya sana. Hii niliwatch. Tunakubali kushindwa. Mpira udunda. Timu ya Brighton Hove and Albion bayi kolete timu ya Manchester United chigolinya seligi na Liesagero aseko soli nkongu sana ya gosoligwa asege sero gekoro kwa. Mweka Ronaldo hapo. Sero geligia Amex. Toro jimbire rari. Anko amachivu makego mwajomo tegereri. Nilimtegemea sana by the way. Cristiano Ronaldo wamaete watenga kidole kimoja kifunji chao, unajua? Ni kweli. So onye to kunyara gushirikiana kubwatera nabande awezi toboa. Lakini shida ya Manchester ni nini? Boniga shida ya Manchester ne coach kera tama itikora si lineup ya Manchester United but ye coach kurukunga Erik ten Hag kurwa seko timu ya Ajax and Amsterdam kurwa Netherlands naga ni irigo cheme ya Manchester United, so we are hoping for the best. Cha tusubiri tuone. Brentford bakaikore timu ya Southampton chigoli sata seligi na Liesagero, Burnley bakaikorwa isata se ya Aston Villa, Chelsea bakaruma kali na Wolverhampton yechigoli bera sivere. At the same time Crystal Palace bakaikore timu ya Watford egoli ya seligi na Liesagero, Brighton nabwo butuata bakaikora Manchester United inye asiligi na Liesagero, Liverpool bakaruma kali ya mase ya timu ya Tottenham Hotspur. Acha toke hapo. Hapana, ni muda. Maana tuna dakika 2 kwenda kwa Dondo. Anyway, sawa. Dondo leo tunaingia Narok mjini. Tunaingia Narok mjini. Tunaingia Narok mjini. Narok mjini. By the way, what happened? Agiri tima ite waswati mu chando no ruli bagutwara. Okay, no iba basaje tima ite no ruli. I'm here to discover go sekomanya. Lakini umusaje murabwate duka. Eduka yaye kabisa konia ebintu kabisa byo tubirie bitumeke bya kawaida bono umuswati yo munyomire bwato musacha agacha kabago gagukabese bintu asedukeye asegeka lero yaya nande mugeni ominyonyorire gigaiga akikonye ngaye duske ngaye rinonga kimogo saba mugakone na jange kwani tunaomba aje buna mogo saba ni mogo saba kiati mete kiari ko saba kwa boire okay aronto mete kwa veri egine kiagene bora you're now you come on the track bona akabaga kwebere na kukabesigwa asegeka wanekera baka kukabesigwa asegeka. By the way egaikera bono umongwano yatete ko dairi deni ria yeko nchibe cyabere chinyinge ekarorekananga musubati yetali tayari kumwaka na besa chiaye na hendeta chibwati okaro musubati yekera ari kukabesa tare gotebi musacho ye kwarorire bone gaikero musacho yagake sabunga kinda akore bone kini yabaire igoro madeni ya yabuji igabono ndara kwana n'umusubati yango gose nanche tobe hamoke bwanchani akuwa amelipa ngobo jinga bo yani alipe in kind kweli kabisa alipe agachiko kwa n'umusubati kumbe nerega agite sabunga gaki atagocha kwa negento kungamudeke gose nachikomobeka ze box yeye takana ikababo buno musacho lyakwa daiga akakubali akaingia box bakakora ubwanjani bwabo limo kabere gatatu elia gatatu musacho yakamanya
musaje mumuswati uri akamanya ekera amanya what happened akagenda akarangeria bakabike nyora akaikaransia abantu bali bonse omongwano uri ekera ate nitiguate bengangie koera agakora ubwanja no mukungu bwo manyene ate umukungu yo gabwate deni yane nene igona akora to bwanja ni ngaka ne deni yane lakini bono mwako yo magatena kaboliga bono mbwa itakikwanya leka gwakora umwanja no muswati gakwira richiwe chao bono eduka nemente bwa itakikwanya nemente ngoko bwa ya naro jeli banko jipi tigange gokie ngobo jinga buza kabisa swali langu kwani ilikuwa hakuwa na itali biashara igore tu bagendererego sebo ikase gete gabata na deni yangu sasa imeisha ono matekero busani buja tu kumasi bokore na woko bwe deni nya boko genda uso buto lakini ubunga te bwa chito bukabutoka anyway it's na not good mondo yonere talenge disciplined kwa biashara yake bona ngakia korwe deni boire na ndo mali tuenda sembo bune anyway disciplined ndo raia ikire na ndio bono masikani mambo bono wanawake style up masikani yumo sasa imekuwa ni sisi ogose iromo gakonde akili kichwani wacho botere wekera bro tukokorera magazeti tukokorera nyore gazeti yao ya Taifa Leo bwe manya yo naenda manga sinchira yo boika no nyore yao ya The Daily Nation mwancho motegerero murigereria asanteni sana jamani lakini yomo yani igore biashara ngoja ke korengeringa bantu babwata madeni ngano kokoro bwanjani taka matobe hii asa magazeti korwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na Kisi FM imanye ariro borito asa magazeti korwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na Kisi FM